paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Session mita, marituyang. Kahit anya kumano session niya. Irikap ko pala ang Twitter senak tamapanak makisesyon. Ay, papanawon na kaon. Kuwan Saan ay mabalay nga itugtugaw ko pa ilaang ditaw? ay mabalin lata. Ano kaya mo? Nay, maray, ni Kapitan DJ mapansamutan ije barangay haul. Nasapa ni Kapitan. Talaga ngamin adi na kayat nga damaladla daw. Kasta ati Kapitan, masapa. Makat aglisi ka nga ruditan irikap kong Twitter senak. Rugyan tayo desisyon tayo, tadyak kaya timala daw amang rugay. Apay ngay, nagbangsit, makaulaw. Kapitan. Apay nga putan nyo dagiti agong yung. Ibagangon, kagawad. Ayun na dyan. Ibagayon sakbay amang rugay tayo. Kapitan, maulaw kami amin ay. Ay, anyat pakaulawan niyaw. Rumara ko Dayta power mo makaulaw. Grabe, nagpigsa. Grabe. Awan mo't maagot ko. Magsisyon tayo. Maulaw kami amin ay, Kapitan. Kwarog, ay nakitam dagiti lalaki anak mo taur. Ay, saan mo't nana? Ay saos, luklukatan dagiti tirsina ni Marikwanang kayat dan sa tagtakaw. Malaldawan nga takaw da. Imbag ko nam ata nagtugtug awak ijay tirsina ni Marikwanang nasiputak ter aramiden da. Sabay at desisyon da angkel ka. Sikan ati mapan mang tiliw ka dakwada. May mahisak may. Kabaalam dayta. Ala, umaykan. Ay, da kayo nga tatakaw. Sumuko kayaw. Adda di tao nagtitirsina ni Marikwanang. Amok, mangkuti ka nabtuog da. Sukudim idan. Bayam nana, pasukwak pa ida. Ah. Ay! Sumuko kayaw. Katkatawaan da kan sama kwaraw. Sumuko kayon kunaknay. Nagbilang ang ititalaw. May isa. Kwaraw, Dua. kakatawa da talaga. Ay, dua kat kagudwa. Hoy! Kunamlan na sino kang agbilang-bilang dita. Kaya't mo tapaltugan da ka. Kwaraw, adapaltog da. Nakasalikad ijay sikit na. Ay, kwa. Anya ti sumaruno ijay tuwakat kagudwa. Ay. Talaw, tumaray tanan na to yan! Sige, taray! Anyat na pasabak ko raw. Dagiti agtatakaw ang kail. Sinarak dati tersina ni kagawad ko anang. Anyat inarabit mo kay. Binagakida sumuko da. Nagbilang ang iti talaw. Simbo ko na. Sanang kail. Kapay nga rin nagsangsangit ni Marituyang. Diyan mo ken ko ana. Maray, kapay nagsangsangit ka. Nungay siya titinakaw da. Ha? Jacket din sangitan da ita. Pag ano na ka ngayon, bakit ako ribat-bat? Hindi ka lagbain, hindi ka stagay pagbagap. Diyan ipalubos nga damang perdi itilinak ken kapya dito'y barangay ka. Wan Kapitan. Agasam dayta. Rimwarak lana pan nakisesyon. Lino katandan ti Tirsenak. Kwarag, Ang kail. ilistam dagiti natakaw dito'y tersina ni kagawad. Wanang kail. Ilistam amin. Wanang kail. Kagawad. Anya ngay dagiti tinakaw da dito'y tersinam. Sa nga supot krispap. Sa supaw. Ispa. Naisurat maun. Naguray mo ta. Chris. Pa. Anya pa'y kagawad.
Dua supot a lollipop. Na, Dagito lang, dagiti natakaw iti Tersinam. Nay, anya dagita laeng. Adupay ati tinakaw da. Anya ngay dagijay. Kinkinde kas kada bubble gum. Kinday bubblegum. Awanang Chicharon. charang. Anya pa'y ngamin. Ay wad, malagip kon. Tinakaw da pa'y tay lakok a Diyos a naka-plastic. Tay kadakkelan. Diyos ang naka-plastic. 5 tinalada. 5. Awan ka di tingin na tinakaw da. Adda ah. Ha? Anya ngay. Ibaga mo na isurat ka. Ginulpi da tinakaw tay lakok a mamaken apog. Agraman gawad. Ang kail. nailista mo? Mama. Paug. Crispap, chicharon, mama. Dahita ka nilang titinakaw da kagawan. Anya, dagita laang. Manulang mo't dagita. Ay, di mo lalaangan. Tanay, nangina titinakaw da. Muwan ko raw. Puno. Isoda kayo ata na agalibtak kayo. Napayada kami lang ngay. Ha? Aray si kama ngamin kapitan. Ay, wun. Karaman nakgayam. Labanan tayo. Dagita nga agtataka. Sapay kumatasaanan nga agsubsuble dagiti agtatakaw, Maray. Saan dan ang makasubli dito yung barangay tayo, Mare? Kat no istriktuan da inteng ti panagbantay da dito yung barangay. Rumbang laeng tanay, kastaw na itidanag ka. Ay, imbagak matken ka, Mare. Adi ka madanagan. Ay, talagang agnernerbyosak, Maray. Apay aya nga agnerbyos ka. Nungay agsublida, katsiyakon titakawan da. Anya? Ay, diyan ka muna sa dino ti paglamangak. Nay, Marikwana. Gimulpi ka man ni tilakom, Una amare. Ay, bantaya mon, Ang mga no adamanan agtakaw. Sapay pinunnom ngamin iti mumah kan gawad to'y tersenam. Ay, isunsamot ti pinunterya dagita agtatakaw. Dagitay lakok amo maken gawad. Ay, mabalin akasta, Mare. Ay, amaw, ibagbagan ni Marituyang nga iso kano ti umay datakawan. Pagan ano da kumamo day di abakay. Kat kasta nga rod ti kapanunutan na. Hiso nga agnernerbyos. Ay na, dagito'y lakok ti umay datakawan, Mare. Dagitay mamaken gawad. Saan ani Marituyang? Maganda na ganak mo't tinanggal. Itaapay mo't ko raw. Awan mo't ngamin armas tayaw. Ah. Kasano ang malabanan tayo dagiti agtatakaw. Inikan kay ba't iti sagay sa kayo apang-or? Nabayagan day jay. Sa nga pulon na taon tinapalabas. Natukkuldan Pigkitan nyo itiglo. Ay, sana nang gail. Namin anon natukaw. Ayun, ayan dagi jay apang-or. Insungrod min Na, Pinagluto mi iti kapime. dakil a problema ti armasyo. Kunamot nga awan apundo ti barangay. Tapno makagatang tayo iti armas. Sabay agkudre-kudre pa ti flashlight tayo. Awan ano kasta? Agsublin to manin dagiti agtatakaw. Mang panunutak man iti mayat apag-armas tayo. Gore man, agi natakaw pa pa. Ha? Ang gimangot ko. Awan to pa'y maagot. Anglit mo ang kail. Na, Ingatom ngamin dagitang imam. So nga imangot ay. si kakit di mo. Ay makaulaw. Ha? Agposibosan ti ba nagkita? Agan ano ka? Ay, agsip nget ti ba nagkita? Kulog! Hoy! Psst! Ha? Mayat sa Mayat nga armas da ito power ko. Paypayam ni Kwarog. Tapno agsubli ti puod na. Mala, sige. Ilan anong ngamin aya? Yawan! Kinudal mon samay. Na. Ha? Ay,
Aday ta. Nasaya ta nagsubling tipuot ni Kwarog. Antay. Uncle. Apay Kwarog. Inan-ano na ka ni Uncle mo, tanawanan ka itipuot. Nangot ko siyang lit na, antay. Anya. Na, apay ngagkatawa ka, Inteng. Maragsakan ka ang maulaw dagiti tao, ang makaangot iti ang lit mo. Nga Roda, hindi mo ingat nga to day tayo mamanggal. Ang mga numaulawak manayin. Kwarog! Saan tayo na problema ang armas tayo? Tama usar ko dahil kontra ka dagiti agtatakaw. Ha? At dan armas tayaw? Ito yung power ko Ha? Na, Ay wala niya. Maulaw taon dagiti agtatakaw. Numangot dati ang litmaw. Ikagda nagmare, tadan armas da kapitan, kontra kadagitag tatakaw. Ay, agyaman akmat no kastam aray. Uray akla na bang aran. Ay, bomba siguro jay armas da kapitanan niya. Armalite siguro Ultimatum ang dagiti agtatakaw. Wen amare, iso ang mamati akatalagan akabailan ni kapitan a protektaran ti barangay tayaw. Inteng, insakduan na kan ni Kwarog. Ikagdigusan, Agkunakan ka nga agdigusak. manon nga aldaw asaan ka anak digdigos. Ay, syakla ang ti makaanos iti angot mo, Inteng. Iti day taapay ud mo. Na, Ang dagiti ka baranggayam, aday wandakan. di nasayaat. Anya! Talaga kayat ko ako marupay ti power ka. Tapno na pigpig sa nga armas me kontra ka dagiti agtatakaw. Papanan tayo kada kapitan, Chep. Mapantayo si Imain kan tiliwan dagiti agtatakaw. Mawan mo't armas tayo. Pwesok. Saan tayo nakasapulan ti armas? Patayin na tayo tupay dagiti agtatakaw. Ungag pweso. Nanggal ko ti makamaw. Ops! Antay ta. Sumurot kayo. Dada papanan tayo. Aw, nangagyaw ka katwa. Awan mo't armas mo, Kap. Ungag pweso. Anda armas na. Diyak mo't makita. Awan mo't makita me. Sana makita ti armas na. Sana Anya nga dayta, Chep. Maangot laang. Agtugaw tayo pala dito igay. Dito tayo pa lang. Hanggang anyang iti aramidan tayo. Ag-relax Ag-relax tayo lang ka na, kakatwa. Nakamotor. Dagitan agtatakaw. Nakamotor da. Isudang hagpay suda kita ng guys. Kabutang. Maputong kami, kapitan. Nay. Apay nga naglamang ka di talikodan ni Uncle Kaw, pala. Ay, intayo iti ayan dagiti agtatakaw. Umay kayo ka na, kakatwa. Sugaw! Sana ni... Sige, tanglan tayo ita. Up! Sige! Ay, patanda kami! Ay, taglan nyo! Tapa ang utak man ida iti power ko. Ops! Ha? Naglusdoy ta ng gail. Naglusdoy ta nakaangot iti kilikilim. Nabilag ka talaga ti power mo, kapitan! Hala! Mangayab kayo iti pulis! Ta ipabalod tayo na kita! Nasayat mo, tanatiliw yon dagiti agtatakaw, kapitan. Nakatulong takilikili power mo. Ngam nasaysaya at latna no kanayon ka anadalos iti bagim. Kasi kati kapitan, arumbang apagtuladan ti kabaranggayam. Ala sige, dinan tinagibusan ti sapalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center,
Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Ay na, islip day. Da. Mayat tibiyag no kastay banang. Na, big-bigat, agid-idda ka manan, Inteng. Bumangon ka, taing ka aginaw. Ay, asino ay tinao di anangan. Siyak! Di si katagin daw. Na, Di nakdisturbon ta maturog ak. Islip day nga ron. kay, agid-idda kalatang harudan, agmalmalam. Maturog kalatan, imbes ko maatulungan nak nga agtrabaho dito. Nakaturugan adakaws? Agur-urok pa yun? Heh, sadot ka talaga, Intay! Diyos ka. Awan pa'y nasayahat na mapaspasamak itibiyag ko. Nagmamalas akan hayon na tao. Jakla ko man na iparpaso. Apay, Intay. Anya man ang tipa kasi kurab? Nagita ako ton, na nagaduda. Dagita ko ton ti pagsisikuram? Awan mo ti maday nga aramidan dakan ka. Anya nga awan kat kinagat na tiping-ping ka na kay da. Anya? Takit amin dagita atap no matay dan. Tupon in barsak kon dayto asilpan. Awan betlat serbina. Nay, apay aya, Kapitan. Ay awan signal na. Jak matiksan di kumparik. Nakapoy at talaga ti signal ita. Amangan numadamdama labas set, pumigsa manain. Nasikuranak. Inakla maturugan. Isupay nga idakkel ko. Idi pala na minsan nga aldaw nga agsisikor ni Kapitan. Maturog laka nun. Taisupay nga idakkel na. Makaisemak matitimbaga na. Dumakkel pa'y ayah ni Kapitan. Baga turog na. Nakaturog idirabi idong no. Anya? Kaririing mulaang? Makaturturog ka manan? Napuyatan nak nga rodong Nagsapa kamat anaturog idirabi Alas 7 pala itirabi kat agur-urok kan. Kasla sa anak-anak katurog. Nasakit pa iti ulok ang mapuyatan. Anya? Nakaturog ak ngam napuyatan ak. Ay, di kan maawatan, Inteng. Ibagbagam asaan ka anaturog. Kat kitkitaan ka mo't nakaturog. Ay, jak mo. Kasla kayat ko pa iti maturog dungaw. Ay na. Bigbigat, maturog ka manan. Day talatan ti amom nga aramidan, Inteng. Papanam, Kapitan. Agpadayon Nagalas ka, naman. Mari. Na, Kita am day talangam. Di ka pa'y nagsagsagaysay. Kasla walis tambo day tabuok mo. Di kan sa pagdigdigos Kas kala alya. unay mo day tapan nanguyaw mo kanya akong Kapitan. Makapasakit ka mo itirik na. Ay, di ka masaksakitan at apudno mo ti bagbagak maray. Agdigos ka. Agpapintas ka mo tapno di nakaisukat ni Paribada. Anya tinasakay tangkay. Ay, dagiti ramay ka. Ilutan man. Ang tatangdan ko Uwin! Tangdanan ka. Manaw.
mangan ka iti ado dito'y balay. Ag merienda ka pa iti kayat mo. Kwarta ti kayat ko, Uncle. Ikang ka pa iti kwarta, basta ilutam ti entero abagbagek. Tamaturog ang agmalmalim. Sige, Uncle. Ilutin ka nga roden akastay. Ay! Anday ko! Nagpigsamot din! Sino nga'y tinangan ka nagmerienda? Awan mo tanjay adobo a manok. Kantay pinalaman na katinapay. Enteng! Sa dino ti ayan mo? Enteng! Nakaturog manan dito'y sofa. Nakausog pa'y amat maturog. Ay, una yan ni Enteng. Ay, mahay blood to langatan. Gapo itinalabas apan naturog na. Talaga ba't nga may nanagsadok ni Parinteng? Awan ti mararamidan na dito'y barangay tayaw. Di mo pigsaan ti agsaw. Ang mga no adda makangagkat idanon na kini kapitan. Ay, uri at damang idanaw. Talaga ba't nasadok na dya, kapitan? Awan pa'y sir-serbina na butusan. Numapanak niya barangay hall. Tada ko maibaga. Kanayon ngawan. Numapanak mo tiya balayda. Kanayon na nakaturog. Badaw! Man naturog a kapitan. Awan sir-serbina. Pwet! Ayan ni Uncle Mau. Kwaraw. Nakaturaw. Anya. Tunggal umayak dito yung barangay hall. Nakaturaw. Nabannog ngamin ni Uncle Kao. Anya nga, tinakabanugan na. Kit awan mo tiyar aramidon na. Nabannog anag na nga imay dito'y barangay hall. Anya. Ibagamon no anya ti kayat mo nga ibagak ni Uncle Kao. Tataba daw. Ta ibagak tuken kwa na inton makarieng. Ay, urayak langay na makarieng. Saan arumbang asikat ipangibagaak? Ta saan mo't asikat ti kapitan? Saan ba'y nga agriing ni Uncle Kao? Na. Kaano nga ron nga agriing ngay? Nuawa ng tao dito'y barangay hall. What? Agriing pa'y lano malayam. Inton agklusan ti barangay hall. Sige. Urayak nga close ti barangay hall. Tapno makasaritak ni Parinteng. Di mo matla makasarita ni Uncle Inteng. Ha? Apay kumangay. Kit agriing tumit tayo no ag-close ti barangay hall. Di na kaya ti agsaaw. Ha? Tapay adi na kaya ti agsaaw. Gaputan na bannog tingiwat na anak nga anagururaw. Iyay. Naktangan, iso adi na kaya ti agsaaw. Anya nga ta ay ti aramidak ka ni Enteng. Apay ayama, Ray. Ay, nagdagsen ti bagina. Nagginad nga gunggunay. Kanayo namat maturog. Maawatam latan, Mare. Kasta talaga ti lumakay ako nada. Ang, siyak ti masiksikuran amang kitkita kun kwa na anakailad. Kanayon kanupay amapuyatan, kat maturog mat. Naimas pa'y nga rod titurog na. Maray. Ay, jak amaw. Ay, amangan no simrumanan ti kinasadot na. Banag, nakaring ka pa. Apay aya. Kadwa anak man iji banyo. Anya, Dan, apay akadwaan ka pa'y laeng. Ah. Adamot sakam amag na. nasip man nga ron. Ang mga no andal alya masabat ko iji kusina. Na Alan kadwa na ka. mangan kan, Inteng. Nakasaganan ti kanam di talamisaan. Kwa, ayos. Yawat mo man nga ron si kutsara. Anya, kasangsangom lang arudan day tapagalaan iti kutsara. Ipayawat mo pa'y lakanyak. Gaw atemon Diyak kayat. Ang mga no tinidor ti maalak. Maestri sakto manin. Anya, Agkamutak laangan no di nakayat nga iyawatan iti kutsara. Sadot ka mo't abak-bakatan. ay, siyak pa'y itanti sa dot. Sige laeng, Inteng. Hanggang no siyak ti makapungtaw. Panawan ka laengan. Sadot. Sino ti sadot? Sika. What?
Kasano asadutak? Di mo amuti sasawang paray. Nasaya at may ta nakasarita kan, paray. Kanayon ka ngamin na nakaturog, tunggal mapanak iti barangay hall, ken iti balayaw. Anyat ibagam aya. Maipapan iti street light nga agturong iti balay may, paray. Napunday iti bumbilya na. Napundi nga ron, di gatangam. Apay nga ibagam pay lakanyak ngay. Rumbang lang nga, tasikat ti kapitan. Na, Pasukatam iti bumbilya na, paray. ay, awan pundo na. Na, bumbilya lang, masapul pa nga dapundo na. Na, Naglakalang mati bumbilya, paray. no nalakad di si katigumatan. Ah. Total, silaw yumat nga agturong iti balayo. Anya. No parekot yu ti silaw. Gumatang kayo ti bumbilya. Ay, awan ti paggatang ko, paray. Nagsip nga tirabi no awan ti silaw, paray. Mga limon ka iti battery tapno agsilaw tamatam. Iyay. Ay, nagsakit ti sikat ko na. Ay, na. Apay madin aya. Nasakit nga ron ti sikat ka. Diyak pa makatakder. Kandiyak mayunat. Ay, anay. Na. Anay. Naktangan day ta. Gapo itinalabas apan naturog mo. Ha? Inteng. Ay, Sika lang aruden ti awan ti aramiden na. Sika pa ti adasaksakitin na. ay. Anyat kayat mo asawan. Awan mo't atalaga ti aramidem. Nakailad ka nga agmalmalam. Nagadaw ti pambar mo. Naglaing ka maturog. Ang mapuyatan ka pailaan. Win ata mabanbanugak iti aramidak nga inaldaw iti barangay hall. Kasano ako na amabambanog ka. Kat awan ka numat ti aramidem. Ah. Nakailad ka nga agbuybuya iti TV iti barangay hall. Ha? No kasta ka na yun ti aramidem, inteng. Makaamukan iti biyag mo. Ala kang Kyle. Ay, apay manan. Yan ti banang. Na, apay ni antem. Pinanawan na kan. Patpatsim. Di na maaramid day ta. Pudno ti bagbagak. Nakita kita ang naglugan iti tricycle. Kat adda imot na dakelabag. Anya? Unang Kyle. Madlaw ko ang makapungtaot. Saan ang mabalin na panawan na ni antem? Matayak no pumanaw ni antem. Pimanaw nga ruday. Ingkakamatan. Kasano ang makamatak ngay. Ah, Itay pa pimanaw jay tricycle ang nagluganan na. anya? Ay, Kanya ngay taramidam itang Kyle. Kwa, surutak ni antem. Ha? Pangsurutan nyo ngay kat di umot amo tinapanan na. Talaga ka di ang nagtalawon ni Maribanang, Marikuanang. Wen, nauman iti ugali ni Kapitan. Gunggo na ni Kapitan tanalabos mo't nga minti kinasadot na. Kasadot na amain. Jakmet kit di mababalaw ni Maribanang no pimanawan. Kay ayan itan ni Kapitan. Aday di balay agsangsangit ka na ko na ni Kwarog. Aya. Agnakamot siguraw tapi manawan ni Maribanang. Di mo ibagbaga kanya uncle mo nga daak lang dito balay mo Kwarog. Unang day. Jak ibagbaga. Kayat kulaang nga agnakam ni Inteng. Unang day. Kayat mula ang agnakam ni Uncle Kao. Wen, kampay ide, pinanawak, tapno makaamires ni Inteng. Unang day. Kampay day. Pinanawam ni Uncle Kao tapno makaamires. Sigurado asap-sapulan na kon ni Inteng. Unang day. Sigurado asap-sapulan na kan ni Uncle Kao. Basta di mo liplipatan ti saritaan ta, Kwarog. Agawid akto lang ijay balay no talaga nagbalbaliwan niya uncle mo. Unang day. Jak liplipatan ti saritaan ta. Agawid kan tao. Intun nagbalbaliw ni Uncle Kao. He! He! Ay! Nga Eh, ay may sakamot, Kwarog. ha? Ulit-ulitam lang ti ibagbagak. Ala, mapan ka iti ayan ni uncle mo. Paliiwam. Unang day. Mapanak iti ayan ni Uncle Kao. Paliiwag. Mapanakaon! Ay! Timarayan. Ay, agulitag kayo talaga ka ni Inteng. Kumusta ang Kyle? Inawagag amin akakabagyan na. Hindi na ka nung nakita ni Antim. Ay, saus. Napanan nga rudan ngayon ni Antay. May iliwa ko.
Wanan tagluto iti kanak. Agsingsing pagkanganina ng kay. Basol mo matlaeng no apay apimanaw ni Antibanang. Ha? Agasamot nga main. Iso ti mga rami di ti amin. Niyawat namin nakasapulam. Agbalbaliwa kun. Basta agsublingan time. Matayak no awan ni antim iti dinak. Angkay. Iba nang dungo. Isa dito ti ayan mo. Ha? Agawit kan tagbalbaliwa kun. Agagagita kun. Kinsaan akon nga agsadsadot. Yay. Ay na, Kapitan Aya. Basol mo no apay apinanawan na kanina na banang. Agbalbaliw ka nga rodan. Tapno agsublimot lakan ka ni Nana Banang. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag.